Nagtagumpay ang pesinayaning Operation Tuli, apanin mo naning DAP Foundation, nung nuka rin, tukluking 5 dala na kayanakan ing may kinabangketi, ay ni-report ng Patricia Mamangon. Alos 5 dala na kaya nakanalalaking tinanggap libreng serbisyong medikal. King 14 tabanuan ng Operation Tuli. Agena pa ninyang Sabado, May 31, King St. Augustine Academy of Pampanga, King Balen ng Florida Blanca. Ing programa, penimuna ng Vice Mayor-elect Dr. Alan Policarpio o mas kilala king lagyong Doc Poli ay ang mitatagketi king pamakisaupan king DAP Foundation. Kawani king libreng tuli, miyang pangla namang panulo at ointment kareng anak at tinago niya kanuyti. Bayo magumpisa ing pamaglob kareng klase. Kung tamang pakit kareng kabalenta mo na, etapa man talaga officially miluklok, pero talagang pakit tamo na itamo, isulong tayo. Itang pangkalusugan, rin programa tamo, at itamo sasabihan kupin, Healthy Florida Blanca, at metong niya ini, all ages, then ang talangan pansin. Then ang talangan lingap. Kaya pinsasabihan ko sana ing alagang Doc Poli, malaunch siya. Yan po ba kanita, ginaganap po, rin programa tamo, rin senior citizens, rin panuluda po, ing libreng check-up, ing rural health unit, palakasan tala po. Kasan metong king aktibidad ing Phi Sigma Gamma Fraternity ning University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Reng pengaring mentabe kareng anak, maraguling pasalamat king programa ng Doc Poli. Malaking bagay po kasi napakamahal po magbayad sa private hospital. Salamat po sa operation na to at makakalibre po yung mga bata, karamihan ng mga bata sa tuli. Kapag nasaan ing banwahan na proyekto ing isulong, ing kabulasan at kalinisan para kareng kaya nakang lalaki king mabilog a Florida Blanca. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu king Balen, Susuyo.